Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, ungan bakit? Inawis mo ka din dagiti kukumarem into no may alawas? Awisam ida nga umay maki-birthday. Nagawis akon lakay, ngamjak pinaawis ida amin. Awisam amin ako kumarem, tawisak mo't dagiti gagayem ko. Wen lakay, Naragragsak no adu tayo. Iso nga, awisam amin nakaaruba. ragsakan tayo ti umuna a birthday ti anak ta. Pangaasim friend, umay ka nga umay no birthday di anak May. Ay na, when friend. Don't worry kung nakaman. Isiguradom amangan no adaman ng lakad mo. Awan! Anya kalaki din. Danag mon. Agyaman ak no kasta. Saan a kompleto ti birthday di anak ko no awang ka? Ha? Sika ti ragsak tunggal ada Paskal. Ay na wow! Nakakataba naman ang puso. Katwan mat. No ada Paskal kat awan ka. Ay na, nagburing. Iso apangasim. Umay ka nga umay. Gumura ak lakit dikin ka. No saan ka ama ka umay. Apay ngay, inawis na ka ni Kumari Rita. Ngam siyak saan? Amangan! Nung saan pa yan napan ijibalayo? Wano na ira na nga awan ka idinapan. Nga ta? Nasaya at nukas na. Ngam no inranta na adinak awisan. Ay, gumura ka talaga. Ay! Si kakit di mat. Aday ta ka ba nan? Payman, agin lalabasak ijabalayta. No makita na, kat dinak pa'y awisan. Ay, amukon. Anya? Gumura ka talaga no kasta. Inawis na ka, ngam siya, saan? Ha? Day, takit din. Ni, apay ngay. Inayadak lang arudan ti magmag na dito sangwanan ti balayda. Didak pala makita mo. Ay, kumaray! Nasaya at nakita ka. Oh, mare, apay. Napanak ngamin idinaminsan nga aldaw iti balayo. Ngam naira namat nga awan ka. Ah, kasta ka di mare. Anya ko mati umay mo ibaga. Awisan ka kung mga umay inton biyernes. Birthday ti anak May. Ah, kasta ka de. Ay katun amare. Sure, umayak nga umay. Palanit ko naman. Agyaman ak mare. Umay kanto nga rod tapno ada kadwak nga agluto kan mangisagana kadagiti masapsapol. Un mare, kat agyaman akmat iti panangawis mo kanya. Nay, umay ka ito nga umaya, tata. Ay, kadwa na. Ayawan mo't papanan may tinay tangal daw. Iso nga umay kamay. Agyaman ak unay, tata. Ayawan na niya man nalitaw. Agyaman akmat iti panangawis mo kada kamay. Awanan nyaman na, tata. Kain awisan nyo adag iti apo ko yaw. Iti kasta, naragragsak, taad adu tayaw. Diyos mio, Marimar! Oh, api-api nadakkel mo day tamatam ako minta kanya. Sika talaga. Numay papanlangit ti kasi apaspas ken. Sika ti numero uno akadakkelan ti eco bag na. Anya? Nangantay lang aruden. Angam, oy, nangyawid ka pa'y laeng. Ay, naing bago mamot, ano ba sitlaeng? Angam, ay, ano ba yan? Aglop-lopyas ti eco bag mo iti makahan ang binalkot mo. Nagadumot ka nga imbagam si kabakla. No kayat mo, ingkamot mangibalkot. Apay ngamin ati binalkot ko amakan ti pagdudukotam. Ha? No awan tinasayaat nga ibagam. Aguli magkamanlatan.
Amin matlaangan pakibiyangam. Hay, marurudak. Anya? Ay, una yun nin siyang idipaskan ijay ayan darita. Ha? Dila nagbayan ang nagibalkot iti ado amakan. Ay, wan nga rod. Di na mo ti agbain. Adaya nga min bain day jay katawan. Ay, sakit ti mababain, Tani, ada bisita da? Wan nga raw. Kitkitaan da niin siya nga agibalbalkot iti makan. Nga uray ado pa'y ti saan an alpas anangan. Mangibabay na talaga day ta babae. Iso day jay ti tao, asan anasken nga awisen no adapasken. Mangibabain. Awang mo ti maibagbagak kini mariin siyang kumare. Ha? Ayos lang, nga uray mangyawid iti makan, nukas di nga adapasken. Isu na laeng, tatijak magustuhan, uray makitkita na nga adupay ti saan anangan. Hala, addan ta nagdadakkel nga ikubag na. Ay, day tang ron. Iso ako na amang ibabain. Ken may sa ajak kayat, among kading aging gaita, may salawasan tinapalabas, manipod ili nagpapasken kami. Ngam di na pa insubsubli dagiti tupperware ang nagkargaan na iti makmakan. Anya? Uwan maray, at dapat tipinggan mi nga inyawid na. Nakuna na nga isubli na, ngam awan mo. Ay, una yan nga ugali day ta. Nakipangan lang nga rudan, nangyawid pa'y, di na pa'y among agisubli ti pinggan, wano anya pa'y di tanga nyawid na. Uwan nga rud sapay nginginaan dagi at tupperware ko. Nangro na jay pinggan ko. Awan manentay may sa dusina aginatang kun. Nakisayan manan tadi namat amuti agisubli. Ay na, saan lang ada kayo tinagaramidan na day nga insyang iti kastari ta. Ha? Uray di balay, mano apinggan kas kada tupperware tinyawawid na. Ngem pulos nga wan insubli na. Anya? Nagalas ti ramid na. Uray ni bakit kaw. Naku nanay di akas taon ay tibain na kadag iti bisita. Gaputado pa'y ti sana nangan. Ngimanda ditan nga gibalbalkot iti yawid na. Ugali nan samot di kas jay tata. Siguro Ngimday di ti rumbang nga balbaliwan na. Takababain. Uwan nga rud tata. Isong ano at dapaskin ije balay. Ha? Saan mi nga wawisain? Saan akin na imot? Ang mangibabain mo't. Di na pa mo tiyagi subli iti usar ayaw awid na. Isu nga inton kasangay ko. Jakon awisan. Pasensyalatan Jak magustuhan at talaga ti ugali na. Mura siya. Umadanin ti kasangay di apo ko may nga anak ni Lusing. Di minto awisay. Isumot lagayam, nga idi nagpapaskandala kay Tinaw. Saan da nga inawis nin siyang? Wan na. Takas jay mo't lang ti naramid na ijay. Di la agbain mo. Awan na talaga ti babain day chay. Na ito lang na antikas jay nga ramid na. Isu ajakon kayat nga awisan manan, inton kasangay ko. Amang ano mangyawid manan iti pinggan, kas kadaan niya dita. Sapay di na amo ti mangisubli. Ay katuan Uray saan mo nga awisan. Iti kasta makadlaw. Mapanunot na asaan anasaya at kararamidan na. Wan na. Saanan at talaga? Wan gayam anya. Kasangay gayam ni Kumari Rita inton bigat. Wen! Imbaga na kanyang idi na minsan pa'y, Ay nawaw, pasken manen. Ay. Apay nga ta. Oh, anyang apay nga ta? Manon adara sa alimabasak ije balayda. Imposible no saan dak nakita. Ha? Apay nga ta adi nakinawis ni Kumare. Ay, madin sakit dia. Gumura ak no bilang lang. Anya? Awan mati amok anak kabasulakan kwa na tapno dinak awisan. Apay nga ta. Ay, tapno masungbatan day ta sa ludsud mo. Apay no sikan amis mo ti dumanon iti balayda. Isu ti sa ludsudem. Saan mat siguro? Urayak latan. Sigurado nga umay day jay numalam.
Imposible asanak nga awisan day jay. Apay nga ayin siyang. Saan kamot nga imay idikalman ijay ayan darita? Ay, nana, saan? Jak napan, gaputa dinak mat inawis. Nagsakit nga rod tinakam ko. Naimbag kada kayo ata napan kayo amin. Siyak sa laang tinagmalmalam ang nagkulkulong idikalman. Amangan ket di maut no adati saan ang nagustuhan kan kanirita. Iso adi na kay nawais. Anya kumangay nana? Katawan mo ti amok ang nakabasulak kan kwa na? Panagkunam lang siguro. Nana, iso ada magam ni Rita. Amangan no adadi na nagustuhan kan ka. Anya? Nasayata, nasabat ka, bakla. Ay, apay, tata. Umay ka ito, iti balain ton bigat. Ha? Ay, kanwa na. Ay, atipas kanyo, ha? Kasangay di apok nga anak ni Lusing. Umay kay nga umay. Awisem to dagiti kakabsamaw. Tamangal daw tayo ijayan. Ay, sige. Agyaman nak, iti panangawis yung kada kami, tata. Ni, apay nga ingat na. Da kayo matlatan ti awisan dagiti agpapaskan. Ay, Apay nga ingat na. kwa. Idi kasangay ni Kumari Rita, siya klaang ti di na inawis kada tayo. Sa ita, di nakmat inawis dahil alakay. Kwa, jak mo akin ka? No, apa edi da ka awisin? Apay nga tayo. Anya nga ta tinakabasulak kadakwada. Nagmadima ngamin, no basta latan mapanak adidak inawis. Naimbag man mo? Ha? Ay napanagkunak, ada siguro na aramid mo, adi da nagustuhan. Iso adi ka awisin. Ha? Apay anak ko nam data. Di ka man agsasao iti kasta si kabakla. Ammom aya. Amok Ako pa? Ay, sumardeng ka man. Nagsakit lang arudan tinakam ko. Gapo iti saan da panangawis kanyak. Sa ita, kastakit din ti bagbagam. Ay, dita ka man langan. Anya, kastamot lang timbagan ni baklakan ka. Wala na, kunamlano ammo na ti mapaspasamak. Takas di timbaga na kanyak. Awan tupay ti bagbaga ni Kumari Rita kanyak. Ngam isukit din ti mangibagbaga nga adda kano di da nagustuhan nga inaramid ko. Amangan mat no pudno tinakunaan akan ka. May saka mat abakit. Amam nga raod. Ammo ka. Ngam diyak kaya tiyagsaw. Amangan no siyak tiguram. Nasaysaya at no ni Rita mismo ti mangibagakan ka. Iti kasta. Awan may bagbagam kanya. Anya. Imaya kumare, takayat ko lang asaludsudan kan ka, no apay adinak matan aw-awisan, no kasding adapas kanyaw. Ha? Saludsudat laang, tanako na ngamin ni bakla, nga amangan ka no adda di mo nagustuhan nga inaramid ko. Ay, pudno day tamare. Adda talaga ti jak kayat nga ugalim no adda pasken. Iso asaan kan nga inawawis. Ha? Jak ngamin kayat ti ugalim. Nga uray adupay ti saan anangan. Wenno madama pay ti panangan. Adda katan a madama ti panagbalkot mo iti yawid mo. Mare. Tapno ammom ngamin anya maray. Nakababain launay. Nangruna kadagiti bisita. Ha? Saan mat adakas ti agbalkot iti makan, mare? Isunalaeng, taiyuray tayo kumamat nga makapangan amin a tao, sakbay amang ibalkot. Ay, kuha. Kanti may sa ajak kayat, di mo amo ti mangisubli iti pinggan, kas kada tupperware a nagkarga am iti makan. Unay kan, masapul ka di pa'y ama ipalagip. Pasensyakan kumari. Kunaklakit din no dimon sa pulan day jay. Nagpintas ngamin. Magusto ti design na. Anya? Ay, bakit? Apay ngay.
Diniritsong mo ni kumari mitay. Wala kay, tapno amirisan na asan anasaya at dayjeng aramiden na. Di na amo ti agbain nga uray nakasango dagiti bisita. Sa bagay kit di Husto lang dayjeng naramid ko. Siyak amis mo tinangibaga. Sigurado agumura ken ka dayjay. Ay, uray pay. Tinapatag kat na ibagak tiket ko nga ibaga. Iti kasta, no ada sa bali mapanan to pakipaskenan, amunan. Ay, una yan ayan, insyang. Adakin ko no agsakit tinakam na iti imbagak. Tapag sayaatan na mo. Onya, mamati kan iti imbagak. Ha? Nagalas kami ti ugalim no maipapan iti paskan. Mangan ka lang aruden, agibalkot ka pay. Di mo pa'y amo ti agisubli ti pagkargaam. Anya? Anya nga ita? Amin mo ten ngagpapaskan dito ayan tayo. Di da ka kayat nga awisen, takas ta ti ugalim. Sumardeng ka man. Marengrengak iti bagbagam. Ay, day takit ta na pride ka. Imbes nga amirisam ti basol mo, kasta pala ti bagam. Ito, maruruda kun ni. Anya? Agbalbaliw kan. Iti kasta, adda mangawis ken ka. Ay, nawaw! Palpasan pa'y apakanan ti bisita, sakbay nga agibalkot iti makan. Iti kasta, awan ti pakasarsaritaan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.